Pozdrav ljudi, vi gledate kanal Delikventi, danas sa vama je Lukoni. Danas kao što vidite igramo PUBG, ali ne običan nego PUBG Lite i nalazimo se u avionu. I vidjet ćemo gdje ćemo sad iskočiti. Negdje će biti neviše ljudi sa rokama, evo recimo ovdje. Odmah nek bude. Udaram po rokači. Ajde idemo tamo sad. Samo da vidimo da ćemo malo. Eto, full. Žum. I... evo, padamo. Baš mi je tiču ovdje. Odmah neko. Oko nas. Ne vidim niku, ali tamo jedan. Mora da ih ima još. Spali prejeli, tek treba da padi. Ko zna, sad ćemo vidjeti, evo sleteli smo. Ajmo sad da nađemo pušku, ajmo prvo lice se vraćamo. Puškicu, puška skarpasu. To je to, kažete smiricu. Kaciga, ne. Granec, stol. A to je to, ovdje se puca. Realno, ovdje se puca. Gdje ja ne mali? Maleni, gdje si? Aj, ovamo. Šotku, da li uzeti šotku? A jak? Da mi je ovo samo. Čujem, uzemu. Dobro. Evo, ne treba, ok. Rada to 2 može. Mini ne, municija da, ovo ne treba. Nema nigde nikog, ok, sve full. Ajmo ovamo da imam štima. Ovdje municija samo može, još jedan skar. Ne treba mi. Ajmo dalje. Da repetiramo ovo. Gdje je krug, u krugu smo. Uvest ću ovo govorce malo. Killer može. Nema nigdje nikog full. Nije full smoke, ali okej. Teško ovdje da se vidi bilo ko, pošto je ova trava ogrom. Eno ga jedan. Eno ga jedan. Bravo. Baš sam ga lepo izmašio. Mislim da me neće vidjeti, ali video me. Dobro. Šta ti imaš to? Treći za posle ovo. Okej. Smoke što da ne, to je to, ništa specijalno. Ajmo dalje. Dobro, on je ovdje sad bio, znači nema ništa ovdje, čekaj sam popijem jedan energy drink. Daj mi tu energiju, bre. Ha? Šta se desilo, ne pojma, ne drop neki, nemam pojma. Aha, to je znači. Ajde ga mogu. Daj se tamo. Aha, još jedan. Double kill! S municijom mi treba, okej, vidim. Ma kak. Dobro, to okej, sve full, ajde ovako imamo štimo ovaj. I op. Dobro, pa se nisi mahio, ali ne, samo helmet. Vidjeli smo i onoga. Samo mi municiju, ništa mi ne treba više ovdje. Evo ga on ovdje. Iz ovog zida. Ne.
Jeste, shit. Pa ja sam low. Triple kill! Koji sam skopovo, to niko ne zna, ali dobro, nema veze. Koji je ovo dva, ovo je 3, ok, full. Ovi ne treba. Municija mi treba mi, koja ovdje je municija, 9M, znači ovo. Ok, to bi trebalo da je to, da. Da se nahilamo. Ne treba mi ovaj heal, pošto sam svakako neće me nahilati do kraja. Uzmem to, uzmem jedan painkiller. Energy drink. Bacamo ovo, ne prejme onda painkiller, znači. Eto, ajmo. Sada odbijam municiju, mogu si reloada ovo. Imam 4 kila, ok. Čovjek uglavnom. Ovamo nema ništa. Aj vamo. Idemo ka sredini. Ne, dobro, umiru polako. Što je full. Dozvao mi ovaj uzi. Ajde. Idemo u rat. Nikog nema, to je miza. Šta li imam šatka, to nam ne treba, sve trebamo 9, ja. Nema municije, nema mjesta više, super. Ja se čekam da neko izleti, da mi se usere u život. Da nema nigdje nikom. Vidio sam te. What the fuck, bre? S mojim rukama. Kako sam ja to izmašio? A hilaše, jeli? Komančka malo. Nema hilanja. Mogu da bacimo. Tributa skov, bla bla bla. Municija mi treba. Kako niko nema veći ranac, mama? Ne mogu da verujem. To, daj mi taj skop. Ovaj skop baš. Privušivač. Popit ću sok. I još jedan, što da ne. Mada. Uzet ću se dva. Uzet ću ovo i ne mogu se nahitno više, to je okej. Znači stavimo tu. Možda smanji malo, se ću baciti recimo ovako, baciti 100 komada. I da uzmemo ovo. Treba će. Kar ima, ja, da uzeti kar. Ne igram se kar. Neću, brzo. Ima maska, može maska. Halloween kao. A to je to. Ništa ne da ga ne nađe niko drugi. Kako sam znao, wow. Wow. A malo sam imašio to cenzura. Joj. Ajmo gore. Smanjila se zona, to mi se sviđa. Dobro je. To je trči bez oružja posred onako livade. To jest pustinje. 5 kilova, nismo loši, top. Ja, ova sezona gdje su
Da je bombardovanje. Da kažem tako. Aj gore, penji se gore. Ovdje nema nikog, jej. Smor bukvalno. Ja sam u zoni, pokuću se malo brdo i čekat ću ih najlaganije. I opet ću ih izmašim kao retar. Ajmo. Nekog sam čuo sam sebe, sad ćemo vidjeti. Evo ga. Nije ništa tako. Evo ga auto. Evo ga čovjek. Lezi, dobro. Pogođen. To lezi, lakše. Mam. Ajde padni bre. Tako. Tako treba. Ajmo dalje. Stojim bukvalno kao majmun ovdje. Nema nigdje nikog da me da puca kamen ili nešto, ništa. Ali vidio smo tamo da ima jedan auto, ali ova crvena zona i ne mogu tamo da uđem. Ali mi polako idemo ka pobjedi, okej. Prva runda od jutros. Odnosno danas. Ajmo dalje. Bombarduju odmah pored nas. To je ova crvena zona, zato ja idem okolo. Mislim da ide neko crvena, ne? Sve full. Obično to bude da ima igrača, znači vamo je prvo da ima igrača. Bolje gubim dok je dole. Nego on mene pa se dobije sa leđa. I tako je. Shit. Ne. Joj. Napeta situacija. Dobro je. Mislim nije dobro. Izmašli smo. Ajmo mi nazad. Idemo ka zoni. Sigurnije je dobro. 7 kilova, dobra. Neka bude cilj da postignemo 10 kilova u ovome. Biće sreće, baš. Samo da stanemo ovdje se nekako. Ne, moći. Još 20 ljudi, jednom ga je jedan ispred mene. Da me vidi. Samo provjeram da li ima nekih iza sebi i onda ga nije skontio. Imam polako spot, valjda me neće kapirati. Ne znam bolju lokaciju, još ima sniper neki. Tu je dobar scope. Mislim da gledao mene. Ili samo otiš.
A ja idem pravo ka njemu, budala. Ali nema veze. Igramo na muda, bre. I pao je jedan, sad ne znam koji je jedan dvojica, ali dobro. Stavit ćemo na auto, ako mi iskoču neko za svaki slučaj. Ovdje nema niko. Sad ću ovdje recimo, ajde. O, pičko šteka se, pa mora malo. Nije fora samo trčati. Treba stati malo. Sad ćemo. Stavljamo gore. A nije govno toliko, ja ne znam kako bi se popio gore. Tako da, ne verujem. Eno ga auto. Volim njegovu. To se pući za nas. Da smo... Ajmo dalje ka sredini. Ali imam puno i kućica malih, to je problem. Ali nema veze, lagano. Evo ga osradnja za hilanje. Četiri puta scope, full. Šta je ovo? Ne treba. Odakle li on kuca? Stvarno ne znam odakle kuca. Bacimo ovdje ovaj scope. To mi više ne treba. Čen je baš blizu. Bukvalno pored mene. Ne znam gdje je. A mi smo u zoni, ali na otvoreno, što nije baš toliko to sjajno, ali dobro, ajmo dalje. Suštekati negdje. Da bi ovdje ušao, pa neće. Sve više gdje. Ajde. Još 11 ljudi. Ne mogu da skočim, shit. Nema mjesta, to. A baci ću ovo. Ne, to mi treba. Još 10 ljudi, shit. Ovdje vrati, nema što bi malo. Ne više. Aj joj. Aj joj. Dobro sam malo makar gdje je jedan. Ali on zna gdje sam ja, ali dobro. Nema veze. Neka zona se da koji. On gleda, okej. Kako se to zove? Ja, on ima kar. Shit. Da sam ja njega lepo spričio, ali dobro. Ali dobro, on gledaj svaku tačku. Gdje je?
Opa. Ajde, izađi. Izađi. Mislim da me ne vidi ovdje. Da. Ma daj, jedi bre govno. Ja granatu ovdje imam. Stan granit. Evo mu jedna granata. Ajde, ću ovako ovdje me ne vidim, mislim trebali. Oh! Dobra, pobjegam. Oj! Jel mogući da me skinu ovako? Ne. Shit. Baš sam se smorio sad. Dobra, 6 smo bili od 100 ljudi. Tako da full. Ništa ljudi, hvala vam na gledanju. Ostavite like, podržite kanal. Nadam se da vam se svidio klip. Ali do sljedećeg klipa veliki pozdrav. Ćao.